Sad ja ću ti kinu vidu. Aman, ovdje je negdje, ali nema šansa. Ma kako? Jer ako ono prati tu jabuku da im naguramo. Oni orijentiri ti bilo zato rekli, da ljudi kad dođu kažu ti slučajno kapom levo od nje, desno od nje, iza nje, iza nje. Ovo komanda nije bilo opere? Ove pustine ne može... Ispade nož ovoj. Malo to je stvar.